Cannondellovi modeli za 2013. godinu stigli su u trgovine. Danas predstavljamo početnu seriju pod nazivom Trail, koja se odlikuje vrlo povoljnim cijenama, vrhunskom geometrijom okvira i kvalitetnim komponentama. Moram reći, iako sam isprobavao i puno skuplje modele, da me prvenstveno iznenadila okretnost bicikla, iako je 29-ka i okvir je veličine L. Ponaša se i na usponu i na nizbrdici iznenađujuće dobro. Okvir ovog modela Trail 6 je kvalitetni aluminij sa geometrijom koja je preuzeta od njihovog boljeg modela Flasha i koja izvrsno odgovara u vožnji kako uzbrdo, tako i nizbrdo. Što se tiče dijelova, oni bi trebali zadovoljiti svakoga ko ulazi u svijet brdskog biciklizma. Svi modeli su opremljeni prednjim amortizerom, prednjom vilicom. Ovi bolji imaju i mogućnost zaključavanja. Sljedeće su Shimano komponente, dakle mjenjači i šifteri, te svi modeli imaju mehaničke disk kočnice koje su jednostavnije za održavanje, a sasvim zadovoljavaju vožnju na nizbrdicama. Ovaj Cannondellov model Trail je dostupan i u veličinama kotača 26 i 29. Naravno, 26 će odabrati oni koji su možda skloni malo okretnijem biciklu ili su nešto niži i naći će si bolju poziciju. Dok će 29-ku izabrati oni koji žele malo bržu vožnju i sigurniju na terenu. Imamo dva tipična predstavnika modela Trail i to su oba su Six, s tim da smo ih stavili jedan ispred drugoga baš da vidite razliku u veličini kotača. Znači prvi je 26-ica, drugi je 29-ka sa identičnom opremom. Izbor novih modela brdskih bicikala doista je širok, te vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe i to po prihvatljivoj cijeni. Želimo vam što više sunca i dobru kondiciju na vašim budućim biciklističkim pothvatima.